warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alani kawahra shifa wa nadaba ilaihi wa wa'ada alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala bi muhammadin kitabul azizil karim wa asrarul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "An-nikahu sunnati faman raghiba ay faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Sallallahu alaihi. Kemudian ikut sana keluarga besar calon pengantin istri. Kemudian ikut sana keluarga besar calon pengantin pamongket kami sami kusin kuring di rumah. Oke ibu kali bapak sami hadir di badan sami kusin kuring di rumah. Alhamdulillah wasilah sampai sababiahna dina ending dia orang biasa kumpul daya sanis mudah-mudahan orang sami ngarujuk rumah simperi atas kami disepuhkan di calon pengantin istri daya sanis sami sareng ibu kali bapak iji kedina akan nabi Irholus sulur keikhlasan sana kuntur anu bari bertempur di luhur kasur berjuang di atas saya. Bertempur di atas kasur dalam rangka ngadeukeun bujur berjuang di atas saya dalam rangka masak pulang. Mudah-mudahan dia memaktakan nanti sehingga kelima agama sing saya kelima bahasa Sunda nyaita mungkosna sing sarigi saigol sabobot sapihanean. Naon artinya sarigi saigol sabobot sapihanean teh anak juri makahi kalau bisnya yang ditanya. Berhubung di dapur, kubur pakai sarek dalam ibu di dapur atau kami sebagai kedua yang logis masuk seperti mahkamah. Dari itu ibu saya berkata disebutkan kali bapak pengantin mah bersih kamoyong jamu batu dinabiri kelapa kali samangat mutamu kesmarali idoha gerak amanat kelapa kali samangat kali badan muli rambutan mengikoha bisa kamar pengantin pasti nurunan akan dipaten mulai rambutan dia tubuh di korangan pengantin disuruhkan pasti tertubuh di ciguaan lau kasih kumaha sakanana dia kisi kumaha kami bicara babari atidai kami bicara konsep udah lewat